Unit Grup Utara Angkatan Bersenjata Rusia memasuki hari ke-6 melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv perbatasan Rusia 15 Mei 2024 meraih hasil signifikan. Dari poros Kharkov, Angkatan Darat Rusia mengambil kendali penuh atas wilayah Lukiansi dan serangkaian perkebunan di sebelah timurnya. Selain itu, pasukan yang dikomandoi Kolonel Jenderal Alexander Lapin maju ke selatan dan barat Hliboke dan masuk ke Dacha Utara Litsi. Di sisi lain, Rusia terus merangsek ke wilayah Selene yang masih berada di bawah kendali tentara Ukraina sementara Rusia berada di pinggiran utara pemukiman. Dari poros Chuhuiv, pasukan Rusia sudah merebut wilayah Buhovatka, Ostaritsia dan hutan di selatan Okhirtseve. Selain itu, pasukan terus maju ke dalam Vovchansk dengan mengambil semua posisi di utara Jalan Aviatsina, Kolokoltsova sementara pasukan lainnya maju di pinggiran timur hingga Sungai Vovcha. Demikian dilansir akun Telegram Grup Utara Angkatan Bersenjata Rusia. Versi kubu Ukraina, pasukan Ukraina mengubah posisi di dekat desa Lukiansi di Oblast Kharkiv untuk menyelamatkan nyawa tentara mereka, demikian dilansir Staf Umum Ukraina 14 Mei petang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa keputusan itu dibuat karena serangan Rusia yang intens dan pemboman terhadap posisi-posisi Ukraina, dan menambahkan bahwa pertempuran masih berlangsung. Rusia melancarkan serangan baru di Oblast Kharkiv pada 10 Mei. Lukiansi terletak hampir 5 km, 3 mil, selatan perbatasan negara Ukraina-Rusia. Vovchansk, sebuah kota perbatasan sekitar 30 km, 19 mil, timur Lukiansi, menjadi sasaran utama pasukan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia, sebagian berhasil, di dekat Lukiansi pada 13 Mei. Menurut layanan pemantauan Deep State yang melacak perubahan di garis depan, pasukan Rusia menduduki desa tersebut. Sementara unit Ukraina berhasil menghalau serangan Rusia ke arah Shebekino Vovchansk, menurut staf umum. Di Vovchansk, militer sedang memeriksa daerah perkotaan setelah adanya laporan tentang pertempuran di pinggiran utara pada 13 Mei. Situasinya terkendali, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 7.500 warga sipil di utara Oblast Kharkiv dievakuasi dari rumah mereka di tengah pertempuran sengit di wilayah tersebut, lapor Gubernur Olesny Hubov. Grup Utara Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Mei melaporkan kelompok pasukan utara terus bergerak melanjutkan pembebasan wilayah perbatasan wilayah Kharkov Ukraina. Kelompok penyerang yang tak kenal takut membebaskan desa Glubokoi dan Lukiansi, dan juga mengambil penyelesaian Volchansk dalam setengah lingkaran penguasaan sekarang, demikian dilansir Grup Utara Rusia. Selama 4 hari serangan besar-besaran, kelompok pasukan utara membebaskan 12 pemukiman dan lebih dari 192 km persegi wilayah Kharkov. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh berjumlah lebih dari 450 orang. Selama operasi ofensif, para pejuang kelompok utara menemukan dan menghancurkan 3 howitzer D-30 di pemukiman Koraichnoe, Vilcha dan Baranovka, 2 mortir 120 mm di desa Volchansky Hutora dan di selatan desa Bugrovatka, 2 MLRS di desa Chosaklopan dan Hotomlia, pengangkut personel lapis baja Bradley di desa Volchansk, 2 senjata self-propelled 2S3, Achachia, di Simonovka dan Sumur Putih, 3 tank T-72 di desa Volchansk dan Slobosanskoye, 2 kendaraan tempur infanteri, senapan anti-tank MT-12, Rapier. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran tank Ukraina di wilayah Kharkov. Tank T-72 dari Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengambil posisi di hutan tanaman dekat pemukiman Slobosanskoye. Sayangnya, kru tank terpantau drone pengintai pasukan utara Rusia dengan cepat mengidentifikasi posisinya dan menyerang tank dengan lancet. Secara total, 3 tank T-72 di Volchansk dan Slobosanskoye dihancurkan Rusia dalam 24 jam terakhir.
Puluhan personel Ukraina di arah Kharkov memilih menyerah kepada pasukan Rusia dibandingkan bertempur di medan perang. Dengan kemajuan kelompok utara, jumlah personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang menunjukkan kehati-hatian dan meletakkan senjata mereka semakin bertambah. Demikian keterangan video akun Unit Utara Angkatan Bersenjata Rusia 15 Mei. Prajurit dari Batalion ke-2315 dari Brigade Teknis Radio ke-164 Angkatan Bersenjata Ukraina Al-Makaev Eduard Zinalovic adalah penduduk asli wilayah Kuibyshev di Uni Soviet. Tetapi, karena ironi nasib yang jahat, ia berakhir di pihak Ukraina. Ditangkap di Volchansk. Kini dia sudah pulang ke kampung halamannya dan mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahannya, tambah akun grup Utara Rusia. Prajurit Sinyak Ivan Ivanovich diculik tepat di jalan oleh pegawai TCC, bahkan keluarganya pun tidak diberitahu. Menurut pihak berwenang Kiev, dengan cara inilah mobilisasi laki-laki harus dilakukan. Ivan tidak mengerti mengapa pihak berwenang melanjutkan perang ini, membunuh penduduk mereka sendiri. Когда они уже были здесь, нам показывали видеообращение Зеленского, что, мол, такого наступления не было, точнее было, но наступление все отбили, и Россия не заняла там, ни одного метра. Ukraina kehilangan peluncur roket ganda Grad MLRS di wilayah Kharkov. Rekaman penghancuran MLRS ini dirilis Unit Utara Pasukan Rusia, 14 Mei. Dalam rekaman, Grad MLRS milik Angkatan Bersenjata Ukraina bergegas dari daerah Sirupnov untuk membantu melindungi personel Ukraina yang mundur. Pengintaian dari orang-orang yang tak kenal takut menghitung rute pergerakan dan menyerang instalasi dengan lancet yang sedang bergerak, memicu ledakan sebagian amunisi, demikian keterangan video militer Rusia. Rusia merilis penghancuran sistem pertahanan udara Ukraina, Strela 10, oleh kelompok utara di Kharkiv. Di wilayah Kharkov, posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai bagian dari sistem pertahanan udara Strela 10 telah diidentifikasi, yang segera dituju oleh lancet Rusia. Meski berteduh berupa hutan lebat, kompleks tersebut hancur, demikian keterangan video militer Rusia 15 Mei 2024. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює з бригадами на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація
контрольована. Наші воїни, вони знищують окупанта, який намагається просуватись. Все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема Харківський. І зараз багато воїнів, саме харків'ян, стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу. І я дякую кожному за ефективність. Занимались постоянным обучением, полигоны, в основном полигоны каждый день, ну почти каждый день, то есть учения постоянные, периодические выезды в зону боевых действий, на участке фронта, который там имелся место быть прорыв, и нас использовали как пожарную команду, то есть чтобы оккупировать там наступление противника. В целом ЗСУ, ну, наверное, логично, что сейчас уже меньше из патриотизма, потому что война затянулась, война тяжелая, большие потери. Нас отправили на усиление взводных опорных пунктов возле границы с пограничниками. Нас распределили на разные взводные опорные пункты, и мы как бы держали там оборону. Попал в плен 10 мая утром, позицию разобрала артиллерия полностью. За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты, то есть вести наблюдение было неудобно. И плюс еще была зеленка, это посадка, и было не видно противника, плюс дым. Штурмовой отряд запрыгнул нам в окопы и начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в блиндаже, отстреливались, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие, и нам предложили сдаться в этот момент. Пересекались с иностранцами во время вашей службы? Так точно. Это бойцы иностранного легиона, там австралийцы, канадцы, которые приехали в Украину, подписали контракт с иностранным легионом. Они как бы ездят по тем же задачам, что куда ГУР пошлет, прорыв фронта, там Часов Яр, Авдеевка, то есть обычные такие. Что они же своих бойцов посылают? Я не думаю, что это заложники интересов своих бойцов, я думаю, что это солдаты, какие-то ветераны армии там, США или Австралии приехали, добровольно подписали контракты, а хорошо это или плохо, не знаю, на там, 3-й год войны по большие потери, нехватка пехоты банально в окопах, то, наверное, может быть и нормально, если они воюют за нас. Хотя, насколько мне известно, там их небольшое число. Но я так предполагаю, за деньги людей оттуда. Зачем, казалось бы, иначе? За день? Ну да, им платят зарплату ЗСУшную, насколько мне известно. А так, я как бы лично не общался.